Udah. Ini jenenge apa ya? Jenenge. Iya. Tapi kenang nggih. Kadung. Kadung. Tak kadung dah. Dung dah. Dung 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 dah. Dung 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 dah. Dung 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 dah. Dung dung anu sing konstan sok lini sok sama apa ambil posisi tapi tak dung dah dung 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 dah dung 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 dah dung 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 dah sami toh dung dung dah dung dah dung dah dung dah sing angel mungkin suwung yo yo tapi rusak begini nek mboten saged sami kalian mikiri Sami beres. mboten lenggak tak ngajeng lu aja nanti kleru karo 6 karo 7 lho ora enak 6 karo 2 ya niki kecepatan Bu 6 kecepatan niku mau ya Jenis mana nih lo? Dung dah. Saya mas, pedangnya sing codai yo, sing mantep banget. Lain juga dah, lain juga dung. Boleh.
Nggih, kebanteran kula. Mboten kebanten kenyosaken dudah ya. Dudah. Aliyane to Kenyosaken.